me o di me kura o shema se plan obi a dey am catch me mam say am na so bi o say e bia o papa me tua na mo bia na mo bi na say mo say nko ya o do friend e ka me baba ko o get mo na e that's can't do it too just he's a good boy yeah o do friend yeah ya penso ni pa do ya penso di ba da no I'm going to say, you know, quando eu vou ter uma treino de como it me if you sa but I say no me ba me ga me não pra but you friend it me me check yes se be ya nyame asabede e be ko so anything and the yano ayana it be and funny say me na nyame aframinti but e wo ye wiase ani wa ana ye kwa ye ba no eni to bi hwe ye esua obi ko hwe me kasa obi hwe ma brapo obi hwe ma na muntu e saba kristo what I say anything aba papa na wo beso awo o mantem what I say o bro no so be aso no wo be afen eno kwa put me twi ni paide what I say any je say unya enya ahobrase akoma what I say and I know pay what penny pa say penny pa na mesha okay o friend and I don't know say we be no introduce first of friend I be 3 weeks o friend me nyako and the friend na me kan e be dey say be go support what I say o friend na me ko ya we should look at that but no dem say papa na me friend so we dey we o say esu ama omo dey e say ya ma esu fata ofre osu fata djuma na nyame e dia mayen o je nje but aya na ye bu aten o say nyame ka che odi fu someone o si mi pa hwe akoma na mi pe pe mi dem hwe ye akoma mu so say hwe eno so sa kwa wo so boni be pa mo ye o ka so be wa fore nyame so ko ba fore on twen wan twen ba David so I say oje kunya di ma David de o different profile ye bra de na say David na de e obi o ha e kwano na mo so no utumi se enye bakasa chere ene abotre etimi ma no de ni ye de san ba no so but na pam woni nyame pam de unimo e onu biti onu ni nyame apam ade say enu je say ye ma Yesu e wo ye mu no en factor of friend one nyame e de ade afege e of friend o nyakopon e friend me a kwan menso na be friend because an ebe de na me ankasa me hu say ase of friend wo me so of friend wo so unse na me kasa unse o kan Matthew chapter 9 verse 9 na obi ti say Matthew wo ye tudini obi oje tu what I say as yes friend of friend bo kasa wo ni oye obi oje tu oye bi on ni honti what I say Zacchaeus Luke chapter 18 or 19 no so yes kasa ni fie na metin e di grandpa say na obi oye di bo ye ni fie unju ba enju ya ba bia betina so obi oye di bo ye ni fie e your friend okay I'm going to friend ye kwa be bia nyame de ba sa pe no na o ma woni ba wo so what I say obi kwa e da esu what I say e ba sa mo ma woni aba wo so no wo hu say bibi say ye dey e wo so na o tu mo na be so mo chere o so for penny na obi o we na me su mo e ye fra e say nyame ma fra wa nyame na wo afro say de o ma Paul o kache po no sa kache odifu na Ananias o kache no o da kache no so mo je say ntino e tiase ebede ebede na me a me nya din o Kristo mehu say nyame fra o so me nya Kristo okay obi kwa po de na tumi aka say ye nya na ka ye ka say na ye nya din okay na papa so say na kan papa so pe na tele di church pastor but I say and so say na me say me kwa na me na ko fra wo me so because me tumi aka say nya me share me ntemi tu kwa okay but I say me ntimi na do my tu kwa ka credit to
emu no na me frɛ I be so na me tell you but your friend by no papa no na me kan papa no hu say Dabi de koso de bi koso ndina me na maka pese me papa nkasa o Methodist district pastor asofu be sem pem chana se ona no ka o beta me Bible mami o papa ala be kan Bible na unim kan ana se de me preach on the kan Bible na me preach so ohun ye me mama wani it was about 78 or something but da amode ho no fiasa maka se ba ya boda me ya mpabo me kan ba do na ko se be so bi kan ba o mo ta me ba do ya na kire se ye kakra na ofre no wona o ya wo onchen no ana etimi ma fre ne ba mani pi pasa papa o to wa se de tete me ka sa ko si e ofre speak like I said, now for you do it, now the junior, I tell you, maybe I'm a British hiding, or Francis, maybe I can't maybe not because I was in a catch or say, because there was a time when I was of that was of that, say, Papa, Brother J. Yamisa was away and everyone was Papa, the basic, but the more of it, John, optimism, but me, your friend, it do it, you know. Papa can say, Papa, because he, your friend, let's say papa who you do fool nyame the 5-4 ministry who is so apostle what it sounds my fool sa pakejuma wo if ni nya bi bo nti wo say na nyame person dey do facility hu dey nyame afa so person dey wo ye dey e do ye but ake ba kwa shanu se face carton na di nyame ye nyame de bisha face carton chen na di nyame ye nyame ne bishira obi amete abochi etiefo wa obeye me kama mai dan onye ayedi ofre na tese obi bia ye asa ana ni ba se bia wo ma e bi sa o te o so kwa o fo kwa so fa so o be show ma ni ade but ni bia na e me ya grepo me pa fe de tu se apem asa bi what are they but me shot me yesterday so but man who's all about from it right papa it was supposed to be na from you know fret but I say me think I say me so mo fra bremu nyina me ko school ba bia and then me ko bia en friends that's not in yourself what I say because we ATTC so ko school kakra bi ani pa ko e fe o so fu fa o so ti ka fa so fu what I say no but me yan me be so say papa on and the yan say we yan ko so ye yan ye tuma na de eye no na wo say ye hwe ye mu say eye no say passa peno ko se so bu ho ne ne ade mpa ene ade ho yes sir ene ade no anya so ne ade a nyame mfre wo pose na ne ade polo ne ade ba pas if offend by no na ne ade but sumani se sign na ne ade ni na koye Kristo ne ade na che se Yesu Kristo kra o de ne ade twi ko o de twi do no de twi do what is it one friend ne ade no ani anya enioma anya se ne ade nti no obe hu so bi o wa me te say me obetimi your pastor and your pastor ye wi ya no ansa ka de aguka mu ya ko ni na ko traba ko bi san ni man o masa what am I telling you no be do be krampo no mungu mwe wo anya me di atuma me na masa pastor no be so ka say ya me mungu mwe na de atuma na o de ye nyame atuma ay hom ne no na ntu ka say wo ye bone wo ye no be tia wo na wo no obegina ndu ko mungu mwe nka ndu echi it's all system no na sabe nti ma be bilo ha no nyame hu e tu ko me bitwa bo npa bebre na ka nyame hu wo na ko mo de ye nyame atuma pa to de du ba bi no o me biase be buhre ama to ni de bebre di ya de ahwa ya mi ya because ya ma ho ko ase ni wo be wo Kristo ana so be na pi Kristo na se akose Yesu na be de what I say ki be bi ase ye ma anne ye no ana kire aba ye be so ye fa ofre no
aso fo timi ka chese nyankopon afre so for ai me to catch us o ka kire me na me yeden because I say nyame afre me dey say me dey meeting baby no we don't ade on by na me ti na so da na mu na so da ketu e bia tien ma na me su ade ka ko ba on ba ka se me dey na so ka ten se boy ya first say for me prince the president no and anyone di mo o se pa kon ta fa de me say oduma na so fudi eduma nya me dey show on say ye ne nya me eduma na jawe for parking o se me dey na me jaya me dey ahwe na busu me aya me mi o hwe na aya na ya ma di etim de mo but ye o ye na me adwuma na ye ni ye na fo di akira na me no nya me de hwe nipa o se o be dwuma fa bi nka ho de bi o nya me be yi nipa ahando se de ahwo afa ade na because one di be 1 week about 2 or 2 years no one me buy or buy me horse and me to coin me buy no more after me say bread be a bad invitation process or your ordination on fine invitation but they don't back to buy my friend say what catch say papa and maybe me chum now to friend I catch me say me ye na no crane me abema afema and afena me be yo me be me ko bi e ma me ko witness say de nyame aka what is it it I say true Chris as nyame ba nyame ko nyame ba me na ka cho say me tumi say su nyame say me e passa unica no ni house na enfa say den na me di ka me say busy that you Manchester nyame frɛ wa ma ema wani enkogina sika no papa ye nwie ye beto aso e wo se nyame frɛ me a e den na wo se me ye beto aso wo ho na sisi an pese wo di ofutuo ekoma obi a ya ka cha ne se nyame frɛ e wo ne so ananso no anka se hu se nyame frɛ e wo ne so se nyame frɛ me de futuo ma we are cynical na fo ni memu wa ni mrante ma ba wa ye wo sase we na se nyame eba enyo bia no wo sa opportunity that is say nyame hu wo bo papa wo yi odo bo wi ase o boss wo ni asase de tumi nyina ye ne dia o se o fa no aba be ye na djuma e ye privilege e bi ni asase we so it is say wo nya ho brase na to bo ase na wo so sufre nyame na bo nyame pae na busa wade se ewade asamo a akosu aka kire mi ni ewade eye no kra na me hu da mo di fa kire na ye nya botra na ye follow na me se udi a kire yi a me de ye mfato ewade be hwo amen so they say see nya botra na ba nya botra di papa wo ya chi wo prepa ene breponi ho na papa ho onia nya botra di yesu achi di offer no o se me ye no kwafo me na ibana ukana ibyo de mituko ya me story jina kan e pretty ndio bio na me ko be bi am se ko wini da ndio ka so am foka na ye man am so jina mo am se pa na so na me pretty se na obi wo se me ko present asa apostle na kan nam sa nyame ben ya nyame be bi so tia e sa so so tia so na nyame fa so e ma na sesa ti nya sa so de am be bia no bia hire be bia wi ap be bia si to ya ye papa o de ye Abasle je be da se sa ma ya te ho ase e wo ofre ho ebusia ye hwie ye beta so e wo se me hu sa nyame afre me a den ana metimi aya ofre no
ebebem anase ebepie na busiafo ene ha ane ede nkomo twetwe no refa ofre ho no ebesi nanso yebeto aso eda foforo Apostle Eje ane ene no etwetwe nkomo ewa Attention TV Studios ebusia amefa aseda kese nkomo akwa university seda ne da osoma sinema me digimede ede besummo aseda biom so nkomo me executive producer Adepapat ene me cameraman me editor me chito uboni dia no amount ya na chese uboni dia papa me din ene Akosia Sparkles biemu no yemfa ye beka no say shedding enkoma adjective you na busuafo ene adofo ene wona oye fans ene na me din biemu ene Akosia Sparkles sambeshia dasene makram bye bye